Evo ovako, hipotetički gledano, ove paste, nijedne, ovo što koristimo ovdje, nemaju filere, nemaju silikone. I kada ispoliramo auto, dovedemo ga, ajmo reći, u neko savršenstvo, to bi trebalo ostati permanentno. Ali zavisi do toga kako se održava. Ako budete pravilno održavali auto, ako budete prali ovim koracima, kao što sam već objašnjavao, sigurnim metodama, lako će trajati sjajan, pa zna se desiti i godinama. Dakle, sve zavisi od tog daljeg održavanja. Ali ovdje nema vraćanja tih ogrebotina. Ako je ogrebotina uklonjena jednom, uklonjena da kažem do kraja. Može samo nastati nova ogrebotina, ali se stare nikada neće vraćati jer su one permanentno uklonjene. U tom je razlika. Ovdje se ogrebotine prividno uklone, maskiraju se tako reći, a ovdje se stvarno uklone. I ako se nešto pojavi na laku, to je nova ogrebotina koja je nastala, jednostavno novo oštećenje. Meni se ljudi pitaju koliko mi traje poliranje, 2-3 mjeseca. Ono traje u zavisnosti od tebe koliko ćeš paziti automobil. Mogu ja sad ispolirati ovo savršenstvo, dođe neko sjedni sa farmercama, dugme željezno ogrebe, to je jednostavno novo oštećenje, nova ogrebotina.